basin makaingon mo kinsa man ni si Coach Jai daw we have 10 plus years of experience so across diverse roles. Evening sa tanan. Ako di ay si Margie sa Cebu City. Ako di ay si Miguel Musnero and I am from Fuentes, Iligan City. Ako di ay si Lowin Mantua from Aurora, Zamboanga del Sur. Tanan, Chiro Miranda. I'm from Cavite. I'm Sunny Bichayda. I'm currently in Cebu City. Former student ko ni Coach Pinoy SAO. Batch 1 po ko sa Pinoy sa SAO bootcamp. I'm Catherine from Surigao City. I'm Abigail Cotoner. You can call me Abby. I'm from Argao City. Ang gabi katulo na nako ning bootcamp na atinan sa Pinoy SEO. My name is Flor de Les Venero. I'm from Southern Leyte. My name is Vency Pinera. I'm from Siargao Island. Sa tanan, ako si Katrina. I'm from Mati, but na ako karon sa Paris. Renijan Halapit and I'm from Roqueta City, Misamis Occidental.